Okay. Kalau ketiga daripada apps ni, right? Daripada apps ni, dia ada GSAP withdrawal. Right? Rahim Sanusi, terima kasih join Cik Rahim, ribuan terima kasih, right? Okay, sekarang ni, right? Dia ada GSAP withdrawal, right? Nampak, right? Dia ada macam-macam bentuk tau, right? Dia ada macam-macam, right? Okay, macam-macam. Dia ada PG Jewel, okay? Dia ada physical gold, right? Dr. Razali, terima kasih Dr. Razali, right? Okay, sibuk anda, terima kasih masuk dalam live saya. Cik Ling Guza join, Al join, right? Ribuan terima kasih semua, right? Jadi sekali ni dalam apps public goal ni, ini yang kita nampak bila kita tekan withdrawal, right? And saya nak tekan kat sini, right? Withdrawal dengan sell tak sama, ya. Memang tak sama, right? Okay. Memang tak sama. Withdrawal lain, okay, sell lain, right? Okay, withdrawal ni kita cairkan sajalah. One Storm join, terima kasih One Storm. Yazid Ismail join, ribuan terima kasih. Okay, jadi withdrawal ni bila mana kita nak physical kat emas tu, kita withdraw dulu, right? Jadi sell means kita cairkan.